for me mo baby akwaba e de ba attention trending issue dwumadie ni so ai na me amaje bre amedi attention trending issue dwumadie ni be so mo aye mo sonfo edwa na de share akosia se wa powerful bracket too aye ne yenya odifo e wa hanum se ya odifo prophet Eric entry e wa hanum say ya I suffer back to back e ye mire mu se wo pe nya se say de nya me ka wo ho a I'm the ria say kono intime me kanfo suffer Eric entry e the amount prophet Eric entry the amount I wa beke yensa wo attention if ye hanum say ya ye no e ba ba twetwe enkomo ma me bia wo de sister ya anikunu ene Steven adokofo a wo ye suffer e wo na sorry dan no Kenya say e wo Asante Mantemu ai na wo de sensembi ababetudwa eye yankasa ye sofo prophet Obinim ne ho asembo mu na mame answer medan mabedwani prophet Eric entry no me tell say ye Queen Vasti Foundation omoboa mobrohunfo nyankafo intino adaro mabibi ani attention ye chi kwan ya wa ya ablekuma Pentecost Junction ya na ye wona me say social media handles na ibusa for obe like no comment na wa share na afoforo so ehun ne mapa attention for ye wo edema on my Ghana so for me mo akwa ba edema attention TV o wa ye feel so for audio anasa video bi aba montene so ye wan kasa wunua so for Obinim ne hu bon asem nim na so for de na waka na ansa beka bibi no so for de na waka yenko tie video no embra abusafo mama yenko tie video ne embra na so for say ansa wo bibi kan ade say wo hwe video no akuta snap say so for wo crash na akuta ne snap say na nim kwashi aka ho wode kwaye de okobodua no wode woye kwa wose ya agina ha meba no ano de ne kwashi ano ene ne snap no akwagina nsuo nim okwagina nsuo no ma aka nche eto oba na snap ye nkuta na to nkuta nsafo kwashi nkuta no wane sofo Obinim ni asa ya chi ono ma na ye ne den mama me gina akire no aka akira me se gina akira ne kwa ba eto oba na ne snap ni nkuta ne kwashi nkuta no mama ni sini yito asole dem o na oye den o tonyuma na so tonyuma waka hallelujah na bemne flato hallelujah na atiato hallelujah na ne se hallelujah na flato ne se etu waso wa asole kura wa anya biem na no wodi ja ya wodi ba fie me kuru no wa sunsu mu ne ma wodi wotni papa ye konfuo ni nti ni sofo no spiritual things aka ho wodi li wo nsuom na de sofo de nka konfo semfa ne ho ben mama ni papa ye konfuo ni nti wodi li was different spirit nsuom and we nsuo wodo bebre na papa no wade mi kom wani sofo Obinim gina sei kwaya no wani sofo Obinim nyina afa so no sade abachi amena ya asole wase ya ene yenkwaja me na se aso nipa ne so ote yenkwa ha enye Ghana mefa nse free Ashanti reading ekwakwasi brahafo esi sahwi nsuo bebre France Obinim ayi okwaba ya na asole nipa egum be 1000 nipa ni nyina scatter midina hyem ya part se me be wo me yamu a me ba ba wono emra kaka me kuna wu emma su ne ma mama twen mama mani abro su ne mansa mama mani abro abotre emma su ne ma emma su ne ma mani abro nya abotre mani ame ya me ya Boso me ne mani me ya mama ya emma su ne ma nya abotre mani ame ya abotre ya nyabotre ani papa wu obama kura na su ontobo abusuafo ye nyina yakọ video no aye kwa yankasa ye sofo honom sofo back to back prophet Eric entry ho papa yakọ video na ba okay nti den na wo ka efa okay mami cheme chief no madofo nyina ne pa ehwe me all over the world ni American say me do bibiase mami chia na retire na mami chia ma Church of Pentecost odi for me papa mi chia na mi sha na ama patente ne profutu no hobrase ya mami asamna esinu yentumi ne ka metie yentumi ne ka anya na wa watu okay Obinim ye menua okay yeah Obinim ye menua the ministry of God no be ye menua Obinim ye menua na
yere so ne forest Obinim oba na hote na odi ne huni me so me yere no okay na me nua de rise na yere ya me yere okay maame na abesi wo no osesofo ni didi ado what they Steven adokofo no kre na maame nche se odi be ma na chiko nsom koye directions no kre na Obinim jina ha no so jina be ma na kita kusia no so kita kusia maame oba na dance ya kire se kuta be ma ni foni okay Obinim de ho debi enti me no eneno bia pakwan a antena no mo ti ho no nye so mpiri pasa ye bet nipa hwe ase ye wode what I say nipa hwe ase ye wode na kakakra me kan se we no anka ye nyina ye twen so Obinim enso be da be ka ko mi ni kojo mi nua no kojo nyansani mi nyini se asama o ka se Obinim ka ho no Obinim ye se Obinim ye fake no ade ni a wo kire no enye no kore eye Obinim ni din no faso de tare ho na ma asam ye te ai se mo no mu na faso o gane hie mo no okay na tu ne ma kan se Ghana so phobia titumi so obia me so phobia be nya me adwuma ase tumi nkita wo no obemane okay ena awakofa nya me foforo bi okay wutie ma me na rise 119 nsuo so ne ade nyina na abaye ri bo techi ni obo abone ma bone koso no ye de boba enti sama me ne timadi ni ku achi o se so for ka ten se nane ma me kura twa ware so ahi 17 enti so pa se opere so ma so for no ware no so pa se ebra brabo ne ko no wa hu se so for na da na wa hu bia no ebe call for maybe another way say enti wa hu wa be wu yare aboro wa be wu woni ne wo ba na me no antena no so so sebe examfo so na nka we no mo sitiri wonu mo kan jira se ma me abraba o bono ene ne awo ye na enwo katua ene wonya no o unse antena amode sabe se bo bi kan ye odonfo kumfu cause omode obi kan ye otene ba bi omope bibia yie se na odi kan ka se omope ahwease se omope nipa fombo anyway no aha ena mimi hu ni se ansa omodi bibi ba be show na bi omakọ omadomu esuko entina aha ena me ka se sofu na wu okay Obinim din abatare ho ene ha me how sofu na wu ne wa wu su di odi fo nti ebe dan ya ka se ofo sore mara me kansam na ne ka se nye no kora na nye no kora so ada se nti ni Ghana de ba bia impeja wo no ni pa hwe ase e wo nti me ne metie de betime mpentam nya bi se Obinim bia so fo ni bi bi di fo so Obinim ni kunko nsuo so anase mo aso da na edi nhie ni Obinim aso da na edi nhie ni ena otumi de Obinim ri abaye mfanto ho de a eno mi asem be se o si omutimi ko nsuo so na nase kura no e konfo na omo ya ade ma Obinim no okitashina bro okitashina wa kwa o si gina atweme Obinim wa ha na wesu wa ha me se onyi Obinim din ni mfirim santina no o ni interview no so ka tezo yi Obinim din mfirim what you say papa you say answer men kren so be sini tiase na wodi asase ayede aka ene de no kura but se to prepare okay no otimi de Obinim din be hyem no me nka se kojo ne o ka no kojo ye ya no ni kunu ni Obinim na ebi ekọ nsuo ho no ma ene de nsuo no mokọ no se nsuo esedware no kre nsuo esano no kre bia no Obinim hu se nsuo ne ede ana o ko se bia bedware okay ana wa hia no kwam nsuo de ebo ma nipa bia ye bo se emfa bi nware ye bo se emfa bi nwu aduane enti nsuo de so obi kom ko se bia ane nya bone be se ma me be ka se Obinim ni ku ene ko gire nsuo mu ekoye obi be hwa ka se sofu yo bias oboso ko support Obinim be no kora na me ka no etimi no menti se kodwa be ka se ne ma me ka ne no kora e ya asema bie encheye enti yenya twen yenya botere ne yehwa sem no ne yenya no kora ye famre bia se nyina na me bo kom be so kodwa na ne Obinim ne nsa woni fi Ebusiafo I suffer back to back I prophet Eric entry any etini kasa no na papa obi the comment bi aba ani o se yembusa o se na suffer de ankasa be se bi mpedwasa nsuom ene snap ni koso ya de nkefa ho be amen kasa mcho Elisha
na kuro bi ensu asɛn enyam ni kuro ɔsɛmɔ fa apɔtɔyo a na mfa tapori ni enkyere nka homra yam wi no de hyesu direct so what I see me am tin nyame tuma ka se ko sensu do an fa ya de mo bi direct me ko sensu bi wo mfanti kuro bi so me nkyere ho okay nyame kyerɛ se me ko sensu no ba wo bi no keke me ko no edi for baby nyame fa so de nwa konko twetwe na nsu no ba me ko se bi de be obi ani me de ti obi ani afura wo eye se bi ohun kuskus a me de ti obi ani afura enti eno mfum so ba le ho so ada se enti me ena me ka se attention for me nse mo produce nyama ye no kore ye nya abotre ni hwem ni hu sampa ko joda no Obinim asem na si no hu bom mu ana no hu mo mu ena mpese wiase nyina titi se obi bi sase me gidi se etwase ko nso ko ya de no nso de obi akonsu no obi ahụ ọkwa so yusu nsuo na nipa bi anu nsuo enne na abefo aba ye di nsuo bugu tuam eton mai na ke nsuo de kan ye de kra na kosa e de bucket ya be punu ehinem ni anum papa em say u di kan akasa no an obi di aba say u make statement bi say sofo de e was say u pe bibi bo ho bai na wakoye sofo yi de wadarema u di bibi bo ho bai ana me say enne asofo a eye nyame adwuma no dodo na wo bambo bi kita tumi bi di adwuma so ebi connecting shoe ye ni na nse na ajagoraja ko jere friends ajagoraja azuka ko jere nso ko kita shina ko bodua oso mo nua akese no o wie no oso yesunsu adwuma ana ajagoraja so ba sunsun so ro di for kwase on kan ma mi chia papa di for papa mi chia wo onyam susu no nyame basa enka ho wa ho de no wani onyam a okita odi susu no na awrade maswa na yenya bibi emfiri ho Ghana man so nya bibi emfiri ho on owie so san de akokọ ko jira dem nti dua na ba ena le hu dua kono because go go sam kro ni onim bible mu kra no ko tu o si dua na ba ena le hu enti si ejeji obi ya mani nyina mom nyini no twabre dua yeyi Abusiafo, I suffer back to back. Prophet Eric Entry, I was say, Adriana ba and the Bemi Hudia Kuro. I not just Abusiafo, aha, and the Brebema coin. Am I a day attention training issues? I am a day bre, I'm a day, Jumadi Besomono, a dear Major Swanee, Adriana this year, Akosia Sewa, I'm powerful bracket too. I am a better knee and the Onimonian 40 Tiram in Sakan with your hands so ye. Prophet Eric Entry, I back to back, or sing and the Jano, a better show. Semeko I so for awie mmrem nyame fa ne so esan nyarewa ye na dwuma twi akra emenyame ene so for back to back I was say be hyehyɛ semeko ebusa for message mu say social media handles na mon like na mon comment na mon share na mon hu niam pa attention for ye wo ema oh my Ghana makra